Sanibonani, dumelanga Bsheni. Igama uSakhile Wakambatha. Welcome to yet another episode. Today is our Christmas service. We are celebrating ukuzalwa kukaJesu Kristu. We are celebrating the birth of Jesus Christ. This is Busisiwe Church of Christ. We are pleased to be gathered at this pleasant venue, AMA Church, where we are hosting our Sunday service for Christmas. Please stay tuned and keep watching. Sizobhiyoza usuku lokuzalwa nomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonge laba abathi basiboleka le ndawo. Sibonge umusa kaNkulunkulu. Ngoba sihlale sisho sithi sibusisiwe isizwe sikaJehova. Haleluya. uNkulunkulu wasenzela umusa wakhe. Kwafika umfundisi la umfundisi wathi hayi sinendawo isithanda ukumboleka yona. Ngithi mangena ngabona lapha yakubhaliwe uthi le nkonzo wayivula 1958. Manje ngafikelwa ivision. Bona kwakunabantu la 1958 bathi bayivula le nkonzo. Ngathi namhlanje masifika ngabona nathi ukuthi kahle kahle ukufinyelela kwethu kule ndawo ukuthi nathi ngelinye ilanga siyovula inkonzo yethu. Inkosi yayibusa ngaleso sikhathi. Inkosi ebathi uHerode. uHerode wezwa ngoJesu Kristu. Wezwa ngokuzala kwakhe. Wase wabuza ukuthi ubani lengane. Abantu abakhuluma ngayo kangaka. Wase wahamba uHerode. Ezula igcina ibulala abantwana abaningi. Namhlanje izwi lanamuhla lithi mina ake ngibuze.
botsa ukuthi engabe mazalwa hore ana tje ka ke tswala sizalulani na re tswalela eng na ngoba uJesu Kristu wathi mayezalwa hobane Jesu itse ha tswala already wayesenezitha o ne setsana di already wayesenabalandeli o ne setsana le ngoba balatedi kwasuka amadoda abathuwa empumalanga banna kompuma ethi efuna lo Jesu ba re Kristu ba batla Jesu ethi na ezwile ngaye ba re rutile ka ethi naye Jesu ufuna ukumbona yena re batla go mo bona re ngoba mo wathi bonise. mayezalwa ha kwaba tswala nenkanyezi wabana lidinga le yahamba nenkanyezi yaze yafinyelela lapho ekhona yama lapho ekhona ethi incwadi engcwele le ge lengolo la mo Yohana lena lesi sitsha siyisivumelwano ke sivumelano esisha egazini se lami se ntšha madiang aka lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke ena etseng ka dinako tsohle enisiphuza ngazo le senwelo ukuba ningikhumbule le nkgopole ethi ngezikhathi zonke le re ka dinako tsohle ayisho ukuthi mawe Christmas ha e re ha e le Keresemese he. mhlawumbe noma mawe ilokunjana sibhiyoza i-Good Friday Good Friday ithi lana ngezikhathi zonke e re ka dinako tsohle maningikhumbula ha le nkgopula nodla lesidlo le je bohobe isidlo senkosi bohobe ba Jesu namhlanje tsatsi la ngithanda kajeko ke tlo rata ukuthi njengoba sidla isidlo je senkosi ka ha re ja bohobe simkhumbule uJesu re mo Kristu hopole Jesu sivuselele re isivumelwano tsoselletse uNkulunkulu asenza se re leng ra setsa le njengoba ntate esifunda kule ncwadi je ka re bala ko mangolong kaJohane a Johana lapha ethi uNkulunkulu wanikela wa ngayo re modumanela ka manje yena sivuselela jwale lesivumelwano re tsoselletsa uNkulunkulu asenza modimo ile nga kuba yetsa nathi sixhumane naye hobane le rona kuba songena onyaka je nomusha ka re lo kena ka hara jara singena e sesama nalesi ba le molato wa mmele le wa madi a morena Amen. Lapha ithi incwadi lengolo di bua ka hore loyo naloyo enwa di enwa odla isidlo ya jang engayimiselanga a sa ikemisetsa yoba necala enkosini e tlo ba bothata pela sefatlo ngicela sa ukuthi Modimo. masidla lesidlo ha o ja sejo sena asikwephoqa siforced ha re o fosti bila re o mangabona sizwa thushe. ukuthi ha o ikutlwa hore hayi lesidlo ufuna usidla ha o right ka sona ubusisiwe kodwa hlonolofaditswe mawusidla fela ha o seja ungakhululekanga emoyeni o sa lokolleha ko uba moyeng necala enkosini ba na le bothata sefatlhong sa ntate so Modimo. lisho njalo lezwi lengolo ke lona le cela buang ungayifunda ngesizulu ka kopa ya tla re ballang ka sizulu
Wenkosami wena ukupila Galmanu tondolola Wenage Wenkosami wena ukupila Galmanu tondolola Tina na 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 wo 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 Tina na 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 Tina na na na. Thank you once again for watching our Sunday Christmas service. Ngiyabonga kakhulu, engathi inkosi nganibusisa nonke.